Aam Aadmi Party kai hruai Delhi Sawrkar le Delhi Lieutenant Governor in kara thu in hmulo le in pu mo na tam tak a om thin thu kan soi lang photo thina tun me thlatir me ni karkalta ni nga ni mai po khan Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saksenan thupek thar ti chuakin Delhi Commission for Women DCW nuaya contract staff zong te rang taka choltir ngal vek turin Delhi Women and Child Development Department Ashiat Tir he thupek ati chhuah chana hian Delhi Lieutenant Governor hian Delhi Women Commission Chairperson kal chhuak tuna Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP nita Swati Maliwal-i Delhi Women Commission Chairperson nani la ya ahne na tranga phalna lama salole Delhi Women Commission thunei na pela contractual staff la apua Delhi Women Commission chuan contract staff chhorthei tura thunei na anei lo atibok he Lieutenant Governor thupek hian Delhi Women Commission le an chairperson kal chhuak Swati Maliwal-i ati thinrimin ati lungoi lo hle a thupek chhuah ani ni la in Swati Maliwal hian press conference kovin Delhi Women Commission tana theito pa chhânlêt tur thu apuang ve ngal kumsang ni sompanga Delhi Aam Aadmi Party in Sawrkar na siam hnu in Delhi Commission for Women hi ramchhung state sang Women Commission zinga active ber tia chhal ngam ron ni chavin meiche hum hal hna le an thlawang ho hna an thokna sa hle a an budget po state dang budget chu sailo National Commission for Women budget ai po a sanga da ani thin kan hriat angin Delhi Police hi Delhi Sawrkar hnuaia om nilovin Central Sawrkar hnuaia om mani a Delhi a meiche himna kai hnoya Delhi Commission for Women le Delhi Police te an thu a in hmu lo chang le Women Commission in Police te malak na han du khop lo chang po atam hle a chunga te po chuan Swati Maliwal hian huaisen takin o achua in ma halo la to thin tin nikum lama ramchunga meiche wrestler ten Wrestling Federation of India President BJP MP nibok Brisbhushan Singh laka lungoi lo na hanlan tir le meiche wrestler te laka moi lo taka achet thina wanga thubuai siam sakaman tura Sawrkar annorna apo DCW Chairperson Swati Maliwal hian mun poimo tak lo in Brisbhushan Singh chu zel chunga khunge ngai ani thu te huaisen takin au puya heng hun lai hian state dang Women Commission le National Women Commission te an ngoi vek nikuma Manipura buaina rap thak taka chua meitei hovin meiche pahni saruaka kong anzo pui lai video hadar hnu po in National Women Commission le state dang Women Commission hruai tu te tu ma Manipura han kal lo la in Delhi Women Commission Chairperson Swati Maliwal hi Manipura akala leilen natwar tu meichhia te han kom kwal tin Prime Minister Narendra Modi le Union Child and Women Development Minister Smriti Irani te Manipura kala buaina titop tura mala tura aphut thu Swati Maliwal hian au chua puibok henglo po hi Delhi a leilen na le rik rap na tuar tu meichhia te chan chuak tura an chet na ngaihawm le huaisen thlak tak tam tak soi tura oma chung te chu soilan vek sen po ani ri lo meiche active tak ani ti ila hadik mai ome tenin kan state Women Commission Chairperson tura meiche kum tam to lutuk active tak lei thei to manglo tur te inti Ropui na emo kan ti mai thei tura du saka kan ruat thin te nen chuan anin active lei deuh ani po in kan hre thiam tlang to mai ani ang chu kumin kumtir khan Swati Maliwal hi Delhi atanga Rajya Sabha member ni turin Aam Aadmi Party in nan thlanga MP alo ni ta ka chuan Delhi Commission for Women Chairperson ani na atanga achol atulta a ti chuan ani achol hnu loka ti hian tuna Lieutenant Governor in Delhi Commission for Women staff te bântirna tur thupek aron chhuah zui ani a tuna Swati Maliwalin chu Lieutenant Governor thupek chhânlêt nâna press conference kova chanchin bumi te ma a thusai chu mizo tongin ilo ngaithla Delhi Commission for Women hian kumriat chungin Ropui tak athoka case nuai khat sing sari chuang abuai pui man
181 Women Helpline in phone call nuai somli chuang adonga Crisis Intervention Center in mi pat mei chiat man kholo na tuar tu mi sing ruk chuang counseling nga pebok Mahila Panchayatin awareness session voicing nga chuang buat sain case nuai ni chuang aching fela Rape crisis cell in pongsual tok mei chiate ko ta an kal theinan court case nuai ni chuanga tanpui na hape a Delhi Women Commission mingin recommendation voizanga chuang lai siam manibok hengna zongjong hi Swati Maliwal-in ama maya tho anilova tim lian takin tangruala kan tho ani chuti ma chuan mipa in asit manga an hmai an the chiat saknu mei chiate pongsual le mipat mei chiat man kholo le hleilen na dang tam tak tuar tu mei chia an tun mator na le she om na te ne a an mei chiat puite ta na an theina zongjong hlan du tu engemozat an tel chu tim chuan ni tin darkar tin le second tinin ti tak zetin mei chiate tan na athoka mase vo in hian lieutenant governor in thupek nun rong tak chhuah in Delhi Women Commission nuaya contractual staff zongjong te bântir vek tu rati tuna hian Delhi Women Commission na staff om zongjong zat somkwa ni in chungzinga pariat chau chu angeta thok an ni a abak zong somriat pahni te chu contract a thok ni in hlotlem te pe a thlathum danapiang an contract po sei sak thin an ni chutiang ani awang chuan contract a thok mi somriat pahni te ban an ni chuan mi pariat chau an bang to don ti na ni a 181 Women Helpline hi mi pariatin an enkol ne angem Rape Crisis Cell Crisis Intervention Center le Mahila Panchayat te hi engtin nge akal zel theita kangle tanpui na mamo mei chia police po ring zolova police te laka complain ron the lu thin mei chia ni tina mei chezanga vel ron kal thin te hi khonge an kalta kangle dan lo angin an kala corruption na satakina om ti te in min soi ani oma kum ko chung chairperson kani chung zong khan voi te khat bo Delhi Women Commission hi email ngam lo ani lom ni tuna MP kani a Women Commission ka kalsan vele ithin rim na ti hiani ron tilang vel mo vo in hian Delhi khopuya ni tina pongsual case paruk omzia thin te hi ti top turin engtiangin nge ma ilak min han hrilte pongsual tu te zalen takin an leng velanga Women Commission ti top ani thungang mo mecheres larte pongsual tu BJP MP Brisbushan singate angte engtin nge voin thlenga zalen taka han la len thei meche sang tam tak pongsual tu BJP tho pui party MP Revena po heram tlansan hian rampo na athok bodai ani a chutiang ani lai chuan ram chunga Women Commission te ti top an ni thungang mo hei hi em ni in politics chu hetiang ril rute lutuk le niam lutuk mei chia te do zong le ngal ril ru iput hian enge I mu let min han hrilte in do in du chuan keima min do mai ta che I thin rim chan le I huat ber chu keima hi kanilom ni Brisbushan singa case chungchanga rampum Women Commission zong an ngoi thup la in Swati Maliwal-i Sawrkar laka zo na azota Hindu pui thiam azirtir mei chia te pongsual tu le tual tha thu buai thlenga thiam lo chang ram rahima zela changa parola chhuah tirani in Women Commission dang zong an ngoi veka Delhi Women Commission chavin thilphut anei ngam Manipura thilthleng chungchanga National Women Commission angoi tlata Delhi Women Commission Chairperson Swati Maliwal chau ahmuna akal chunga wangte chuan Swati Maliwal hi huwa ani tiro chutiang ani ahnu I agency zong te ka hnunga han chhuah ta che ED CBI le Delhi Police te han chhuah la naktuk nga kher po enge ngai na voina tuna nge hian ka in peye khoizela nge inpek tur min thrilla ka in pe nga lang Delhi Women Commission tan hian engkim ka huama ma se mei chia te do zonga I thil ti hi engtika emo chuan aman ile mulet nge yanga tu man an chan thei lowang che chuwangin ti hian warning pakhat kan pe yang che Delhi Women Commission hi mel ma ena enin do tung du su staff le fan te an mamo angin pe la na an tho theinan ven him na tha pezok bokro
Delhi mai ni lo rampuma mi tu po in mei chelaka leilen na thil ati ani chuan chu mi chu hlawa khur theinan entirna siam kan tumani chutiang ani la ya nangin Women Commission Office te ikal sak zel ani chuan engtin nge Prime Minister Modi ya thil tum anga mei cheno pangte hum him man ni theyanga zirna tha pek an ni theyang politics khela ma se mei chia te ero politics khelnan mangsu kalome asoi tur te asoi zo nu in chanchin bumi ten LG Saphian Delhi Commission for Women Contractual Staff zahni somni pathum te choltirna tur order ati chhuaka nangin staff somriat pahni an om iti boxia akhoi hinge dikjok ti in zo na han zota dot langsar tak asoyani tuna hian nangni po in indu chuan in check ngal theyang Delhi Women Commission noya hian staff somkua in na an thok meka an na tho dan le an ham that na don in phu lo zia chu min zot lo ula in ti fu zo kang hlotlem te nein rim takin na an thoka tharuk chung te an hlo appending changa om thoktu kanin dailo ema wangin kum ko kalta chung khan kum tinin thoktu kan dil bel zia min pek bel chuang lo an nin staff min pelova keinin kan lakin an pom hek lo kahma chia chairperson kalta khan kumriat chairperson ani chungin case pakhat chia angai thla in abuai puya chutiang chia om ve tur chuan keini po min du ani achan chu mei chia te zo na han ngai thlak ngam lo wang ania an laka tu mei chia ma in zo na zot lo se an du ani ma se hei hi lo hrero se ke chuan ka hlau chete don lova atop thlengin zo na ka zot chun zom zelang an du ti se an du le zela min khung se engtika ma ka ngoi bo san chuang lowang ti in a chang ani le tuna hian engtin nge Delhi Women Commission hian ma alak zui zelang ko ta te an kal do nem ti in chanchin bumi te hian an zot le a te reng mai tuna hian dan manga malak zui dan tur ngai tu me kania Delhi Women Commission hian dan angin ma ala zui zelang chuti lain dan anga malak na mai ba ka Swati Maliwal ladam chung chuan Women Commission in harsat na ato aphal ngai lovang ti in a chang tuna khan in hunga DCW staff acid attack survivor te an thu vea heng ho ma khua hi engtin nge ni chun zam zelang ti in han zot le a heng acid attack survivor in mu te hi Delhi Commission for Women staff te an nia hetiang mei chia leilen na le poi khoi na harap thak tak lo tuar chuak to te hi kan hne na thok turin kan som khoma an she om na tam tak hoisanin Delhi mai ni lo rampum mei chia te tan hlimhmel pusang chungin na an thokasin an nuna she om la tuar velo AC room chunga na thok char thin te chuan ram mi pui te mamo dik tak an the thiam ngai lowang tuna heng kan staff hun she om le har satak pal tlanga an mei chiat puite ta na thok tu te hi bântir turin min ti ania diklo tak le indu sakna mangalak ang te inan soi chutiang ani si chuan heng ho hi kum ko kalta a kan lak te han ni hloma engwangin nge khang kum ko kalta chung khan bântir an ni lo Swati Maliwal-i om wang mo chuti tak chuan emni Swati Maliwal-i hi an hlau ti in a chang Delhi Sawrkar le Lieutenant Governor in kar boruak thalo anin beina le anin pu na te hriat tur atam chhole don ni ina langa chung chanchin le ramchung politics chanchin dang sang tenen in mu chun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video in mu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule